byona twabishawa turaba muri Yesu Kristo mukama witu. Kiombe hati abino kusitama twakustamaho neza kushaba abashumisa twena twebembe mukundana imjijo yabikiriza hanga ikigombe cyabise cyahitaraniraha
we naza kubasha batwena twayemerera twayakire mpungwa byitu ebyo mwana witaratambe ng'ekitambo cya misa abesongozi batekesha ngo cikene hihi n'umukoroko abashemesa nimuza kwiza nyuma nabe bitije na mukiretere hamwe abashemesa mukende muzo murayini bitije na mukiretere hamwe eyo mwana witu era twongere tukakitanga mu kitambo kikwera abesongozi cyashongo cyo kwete bitije ene bitije ushoro ngatandike
kurinda amateka abina katabechesho ya pechi ya mwenda